Με τη χάρη του Κύριου Ερφή θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Μιλάμε για την Εκκλησία του Χριστού. Me hirin e Zotit vazhdojmë radhën e mësimit tonë, flasim për kishën e Krishtit. Και θα μείνουμε πολύ πάνω σε αυτό, γιατί ο καθένας σήμερα ψάχνει να δει ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού. Do të qëndrojmë shumë në këtë, sepse gjithsecili sot kërkohet se cila është kisha e Krishtit. Κάνουμε αυτά τα μαθήματα ώστε αν κάποιος θέλει να πιστεί ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού, να μπορεί να τη βρει. Dhe do të qëndrojmë pra në këtë mësim, se nëse dikush do të bindet se cila është kisha e Krishtit, të bindet me mësimet. Γιατί δυστυχώς οι εκκλησίες τα τελευταία χρόνια δεν μοιάζουν καθόλου με την πρώτη εκκλησία του Ιησού Χριστού. Sepse fatkeqësisht kishat e viteve të fundit nuk i ngjajnë as pak kishës së parë apostolike. Γι' αυτό είχαμε πει σε προηγούμενο μάθημα ότι την ημέρα της Πεντηκοστής είπαμε ξεκίνησε η Εκκλησία. Për këtë kishim thënë se në mësimet e kaluara, domethënë se në ditën e rreshajave të vazhdoi kisha e parë. Κήρυξε ο Πέτρος το κήρυγμα της μετάνοιας. Predikoi Pietri predikimin e pendesës. Και είχαμε πει ότι η αρχική διδασκαλία είναι η πίστη στο Χριστό. Dhe kishim thënë se mësimi fillestar është besimi në Krishtin. Είναι ότι ο Ιησούς αναισθήθηκε, πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναισθήθηκε για τη δικαίωσή μας. Është se Jezu Krishti vdiq për mëkatet tona dhe u ringjall për të na shfaqsuar. Ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντα, δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Se Krishti është biri i Perëndisë të gjallë dhe nuk është një njeri i thjeshtë. Ήταν ο ίδιος ο δημιουργός μας που έγινε άνθρωπος. Ishte vetë krijuesi që u bë njeri. Και ο άνθρωπος που θα πιστέψει τώρα σε αυτό το κήρυγμα, Dhe njeriu që do të besojë tani në këtë predikim, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να μετανοήσει. të parën gjë që duhet të bëjë është të pendohet. Μετά βαπτίζεται στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Pastaj pagzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve. Και όπως είπαμε σε προηγούμενα μαθήματα, τότε βαπτίστηκαν λέει 3.000 ψυχές. Dhe sikur thamë në mësimet e kaluara se atëherë u pagzuan 3.000 shpirtra. Μας λέει η Γραφή και προσετέθησαν στην Dhe Εκκλησία. na thot shkrimi se i ushtuan kishës. Θα το δείτε αυτό το εδάφιο, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο Πράξεις των Αποστόλων. Këtë paragraf do ta shikoni tek Veprat e Apostujve në kapitullin e 2. Διαβάστε το 41 και το 42. Lexojmë 41 dhe 42. Tek Veprat e Apostujve, kapitulli 2, paragrafi 41 dhe 42 tani. Dhe ata që pranuan fjalën e tij me gëzim u pagzuan. Ato ditë u shtuan rreth 3.000 veta. Ata ishin ngulmues në zbatimin e mësimit të apostujve, në bashkësi, në thyrjen e bukës dhe në lutje. Εδώ λοιπόν έχουμε πει και άλλες φορές ότι προσθέθηκαν τώρα 3.000 ψυχές στην Εκκλησία του Κυρίου. Këtu kemi thënë dhe në mësimet e kaluara se atë ditë ju ushtuan kishës 3.000 shpirtra. Πότε προστίθεται ένας άνθρωπος μόλις βαπτιστεί. Kur i shtohet një njeri kishës, sapo të pagzohet në ujë. Αυτό που θέλω να δούμε είναι τώρα πού θα προσθεθεί. Tani, ajo që duam të shohim tani është se ku do të shtohet. Προστίθεται σε μια ομάδα, Vihet në një skuadër, προστίθεται σε μια θρησκεία. i shtohet një besimit fetar. Πρέπει να δούμε πού προσετέθησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Duhet të shohim pra se ku u vendosen gjithë të njerëz. Προσετέθησαν, αδερφοί μου, στην Εκκλησία του Χριστού. U vendosen vëllezër dhe motra në kishën e Jezu Krishtit. Η οποία Εκκλησία του Χριστού δεν είναι το κτίριο. Ku kisha e Krishtit nuk është ndërtesa. Και θα κάνουμε μία διευκρίνηση. Είναι άλλο πράγμα ναός και άλλο πράγμα εκκλησία. Dhe dua të bëjmë një sqarim për të parë se tjetër gjë është tempulli dhe tjetër gjë është kisha. Ναός είναι ο τόπος όπου κατοικεί ο Θεός. Tempull quhet vendi në të cilin banon Perëndia. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι είχαν ναούς.
të brezat e kaluara, domethënë, kishin tempujt. Εδώ στην Ελλάδα είχαμε το ναό του Δία, το ναό της Αρτέμιδας, το ναό του Απόλλωνα. Këtu në Greqi kishte tempullin e Dias, tempullin e Apollonit, tempullin e një tempull tjetër që tha. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Σε εκείνο το χώρο μέσα ήταν το άγαλμα του Θεού. Tani çfarë do të thotë kjo? Se në atë tempull, pra në atë vend brenda, ishte busti i atij perëndije që adhuronin. Είναι δηλαδή ο τόπος που κατοικούσε το άγαλμα του Θεού. Pra ishte vendi ku banonte busti ose skulptura e perëndisë që adhuronin. Σήμερα έχουν κάνει και οι άνθρωποι οι χριστιανοί πάλι ναούς. Sot kanë bërë njerëzit akoma dhe të krishterët përsëri tempuj. Αυτό είναι λάθος. Dhe kjo është gabim. Θα δείτε έχουν το ναό του Αγίου Γεωργίου, το ναό του Αγίου της Αγίας Φωτεινής. Do të shihni për shembull tempulli i Shen Gjergjit, si themi shqip, ose i Shenjtjes Fotini. Και με αυτό τι εννοούνε? Μέσα σε αυτή την εκκλησία υπάρχει εικόνα αυτού του Αγίου. Dhe me këtë nënkuptojnë se brenda këtij tempulli është figura e atij të shenjtit që adhurojnë. Αυτό όμως δεν έχει σχέση με την πίστη μας. Por kjo nuk ka të bëjë as pak me besimin tonë. Σήμερα ο Κύριος μας, θα το διαβάσουμε αυτό πρώτα απ' όλα προς Κορινθίους επιστολή πρώτη. Do të shohim pak tek letra e pare Korintasve. Θα μας πει στο τρίτο κεφάλαιο ότι εσείς είσαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Do ta thotë në kapitullin e 3 se ju jeni tempulli i frymës së shenjtë. Να το βρω και εγώ, πρώτο Κορινθίους. Ναι, διάβασε το αδερφέ. Atëherë te kapitulli 3 1 Korintasve, kapitulli 3 rreshti 16. A nuk e dini ju se jeni tempull i Perëndisë dhe se frymi i Perëndisë banon në ju? Εδώ λοιπόν μας λέει ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Këtu na thotë se trupi juaj është tempulli i frymës së shenjtë. Το ίδιο θα πει και στο έκτο κεφάλαιο, για διαβάστε και στο 6. Të njëjtën gjë thotë te kapitulli 6 në paragrafin 19. A nuk e dini se trupi juaj është tempulli i frymës së shenjtë që është në ju, të cilën e keni nga Perëndia dhe se nuk i përkisin vetvetes? Σήμερα λοιπόν στην Καινή Διαθήκη ναός είναι το σώμα του ανθρώπου. Sot pra në Dhjetën e Re, tempull quhet trupi i njeriut. Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να το δεχτούν αυτό το πράγμα. Hebrejt nuk mundin ta pranojnë këtë gjë. Ούτε οι αρχαίοι μας πρόγονοι, ήταν δύσκολο για να το εννοήσουν αυτό. Dhe as etrit tanë të kaluarit, pra ishte vështirë për ta pranuar këtë. Και να ξέρετε ότι όταν ο πρωτομάρτυρας Στέφανος στο 9 κεφάλαιο ποιο είναι που μιλάει, τους είπε ότι, για να το βρούμε και αυτό στις πράξεις των Αποστόλων, Dhe ta dini se Stefani, kur ishte për ta vrarë me gur, στο 7 κεφάλαιο, tek veprat e apostujve në kapitullin e 7, θα δείτε μιλήσει για την ιστορία του λαού Ισραήλ. Shohim që ju flet pra për historinë e popullit të Izraelit. Και θα μας πει ότι κατασκεύασε ότι ο Θεός κατοικούσε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Dhe na thot se si Perëndia banonte në qarën e mbledhjes. Για διαβάστε από το 45 εδάφιο, από το 44 εδάφιο στο 7 κεφάλαιο πράξεων Αποστόλων μέχρι το 51.
Po tani. Lexojmë vëllezër nga kapitulli 7 Veprat e Apostujve nga rreshti 44 deri te 51. Etrit tuaj në shkretë të tirë kishin tabernakullin e dëshmisë, ashtu siç kishte urdhëruar ai që i pati thënë Mojsiut të abej sipas modelit që kishte parë. Dhe etrit tan pasi e morën e bartën me Jozeun në vendin që e kishin pushtuar jo hebrejt, të cili Perëndia dëboi përpara etërve tan, dhe aty qëndroi deri në ditën e Davidit, i cili gjeti hir përpara Perëndisë dhe kërkoi të mund të gjente një banesë për Perëndinë e Jakobit. Por që Solomoni ai që ja ndërtoi një shtëpi, por shumë i larti nuk banon në tempuj të ndërtuar nga dorë e njeriu, sikur se thot profeti, qielli është froni im dhe toka stoli i këmbëve të mia. Çfarë shtëpi do të më ndërtoni ju, thot Zoti, ose cili do të qejë vendi pushimit tim? A nuk i bëri të gjitha këto gjëra dora ime? Amin. Amin. Τότε λοιπόν ο Στέφανος μιλάει στους Ισραηλίτες εδώ. Kur Stefani ju flet izraelitëve të këtu, Τους είπε ότι ο Θεός, αν και είναι στον ουρανό, κατοικούσε στην αρχή στη σκηνή του μαρτυρίου και μετά στο ναό του Σολομώντα που τον έφτιαξε ο Σολομώντας. ju tha se Perëndia le që banon në qiell, por banonte edhe në tabernakullin të bërë me dorë dhe pastaj banoi edhe në tempullin që ndërtoi Solomoni. Ο Δαβίδ ήθελε να φτιάξει εκείνο το ναό, Davidi donte ai të ndërtonte tempullin, αλλά ο Θεός του είπε δεν θα το φτιάξει εσύ γιατί είσαι άνδρας αιμάτων, ο γιος σου ο Σολομώντας αυτός θα τον φτιάξει. por Perëndia i tha se ti je burr xhakatar dhe në vendin tënd është Solomoni që do të ndërtoj tempullin. Και πράγματι έφτιαξαν τον ναό του Σολομώντα Dhe me të vërtetë ndërtuan tempullin e Solomonit και μέσα στα Άγια των Αγίων, dhe brenda në të shenjtat shumë të shenjta, εκεί που ήταν η κυβωτό της Διαθήκης, aty ku ishte arka e beslidhjes, εκεί κατοικούσε ο Θεός. aty banonte Perëndia. Με μια διαφορά, ότι ο Θεός που κατοικούσε σε αυτό το ναό δεν είχε κάποια μορφή, ένα άγαλμα όπως είχαν όλοι οι άλλοι ναοί, Me një ndryshim ku ai Perëndi që banonte aty nuk kishte ndonjë lloj shëmbëltyre apo figure sikur kanë ose kishin tempujt e tjerë, αλλά ήταν η παρουσία του εκεί por ishte prania e tij atje και έμπαινε μία φορά το χρόνο αρχιερέας και Δηλαδή- έκανε μια θυσία για τον εαυτό του. dhe aty hynte një herë në vit prifti për të bërë një flejim për veten e tij. Ήταν μάλιστα φαρδί κάτω-κάτω το ρούχο του και σερνόταν κάτω, ώστε εάν πεθάνει μες στα Άγια των Αγίων να τον τραβήξει κάποιος έξω, γιατί δεν μπορούσαν να τον τραβήξουν αλλιώς. Dhe rroba që vishte kur hynte atje të shenjtat shumë të shenjta ishte shumë e gjerë poshtë, në mënyrë që në qoftë se vdiste aty brenda të mund ta hiqnin dhe ta nxirrnin jashtë. Ο Θεός λοιπόν όταν έδιωξε τον άνθρωπο από τον κήπο της Εδέμ, δεν ξαναήρθε ανάμεσα στον άνθρωπο, Kur Perëndia e përndoqi njeriu nga kopshti i Edenit, nuk erdhi më tek njeriu, αλλά ήρθε μόνο εκεί στην κυβωτό της Διαθήκης και στον ναό του Σολομώντα. por erdhi vetëm aty tek arka e beslidhjes dhe tek tempulli i Solomonit. Έρχεται όμως τώρα ο Στέφανος και τους λέει Por vjen tani Stefani dhe u thot, ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, se Perëndia nuk banon në tempuj të bërë me dorë, ούτε λατρεύεται από ανθρώπινα χέρια, dhe as nuk adhurohet nga duart njerëzore, γιατί αυτός δεν έφτιαξε όλα. sepse ai është që i bëri të gjitha. Τους είπε λοιπόν ότι ο ουρανός, λέει, είναι θρόνος μου, Ju tha pra se qielli është fronim, 40 χρόνια μέσα στην έρημο δεν με λατρεύσετε, πραγματικά λατρεύετε τους θεούς σας. 40 vjet në shkretir nuk më adhuruat tetërit tuaj, perënditë tuaj. Αλλά ο ύψιστος, λέει, δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς τώρα, Por shumë i larti nuk banon në tempuj të ndërtuar nga dora e njeriut, γιατί λέει ο προφήτης ότι ο ουρανός είναι ο θρόνος μου, sepse thot profeti se qielli është fronim, η γη είναι υποπόδιο των ποδών μου, toka është stoli i këmbëve të mia, ποιο οίκο, λέει, θα οικοδομήσετε για μένα,
Dhe çfarë shtëpie pra do të mund të ndërtonit për mua? Ποιος είναι ο τόπος της αναπαύσεώς μου? Ku është vendi që mund të prehem unë? Αφού εγώ τα έχω φτιάξει όλα. Derisa unë i kam bërë të gjitha. Προσέχτε τώρα. Είχε πει ο προφήτης ότι εγώ κατοικώ μετά του συντετριμμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα. Shikoni tani, profeti kishte thënë se unë banoj tek ai që ka zemrën e butë dhe frymën e përulur. Έτσι είχε πει στον προφήτη Ισαΐα ότι κατοικεί, λέει, εκεί που είναι, κατοικεί στον ουρανό σε ένα ψηλό και άγιο τόπο. Kështu kishte thënë tek profeti Isaia se Perëndia banon në një vend të lartë και κατοικεί μέσα στο ταπεινού το πνεύμα. Dhe banon gjithashtu edhe tek ai që ka frymën e përulur. Άρα λοιπόν εμείς όταν λέμε φτιάχνουμε κάποιο κτίριο, δεν φτιάχνουμε ναό. Pra, kur ne themi se po ndërtojmë një ndërtesë, nuk themi se ndërtojmë një tempull. Θέλω να το προσέξετε πολύ αυτό. Εμείς δεν φτιάχνουμε ναούς. Duhet që ta shohim mirë këtë, se ne nuk ndërtojmë tempuj. Εμείς τώρα μαζευόμαστε και είμαστε η εκκλησία του Χριστού. Ne tani mblidhemi dhe jemi kisha e Krishtit. Θα δούμε ότι η εκκλησία δεν μαζεύεται σε ένα συγκεκριμένο τόπο, αλλά όπου μπορεί να μαζευτεί. Dhe do ta shohim se kisha e Krishtit nuk mblidhet vetëm në një vend të përcaktuar, por mblidhet ku të mundet të mblidhet. Δεν είναι δηλαδή όπως έλεγε στο ναό του Σολομώντα, θα πηγαίνετε στην Ιερουσαλήμ, εκεί μέσα θα με λατρεύετε. Në dhjetën e vjetër thoshte se do të shkonin në Jeruzalem dhe tek tempulli i Solomonit, atje do të më adhuronin. Τώρα ο Κύριος μας βαπτίζει με πνεύμα Άγιου. Tani Zoti jon na pagzon me frymën e shenjtë. Και γίνεται το σώμα μας κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Dhe bëhet trupi jon vendbanimi i Perëndisë dhe vendbanimi i frymës së shenjtë. Τώρα, τι είναι εκκλησία? Tani ç'është kisha? Άλλο πράγμα ναός και άλλο πράγμα εκκλησία. Tjetër pra është tempulli dhe tjetër është kisha. Εκκλησία είναι η σύναξη κάποιων προσώπων που έχουν να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες. Kisha është mbledhja disa njerëzve që mblidhen, domethënë, të cilët kanë për të bërë një shërbes. Για να καταλάβετε στα ελληνικά τι σημαίνει η λέξη αυτή, εμείς στα αρχαία ελληνικά είχαμε την εκκλησία του Δήμου. Që të kuptoni fjalën në greqisht, fjalën kish, ne në greqisht thonim kisha e bashkisë. Ose Εκεί λοιπόν στην Αθήνα μαζευόταν οι πολίτες του συγκεκριμένου Δήμου της Αθήνας, παραδείγματος χάρη. Në Athinë, për shembull, thot mblidheshin banorët e një bashkie. Η σύναξη αυτή τώρα που μαζευόταν για να ψηφίσουν για το πώς θα λειτουργεί ο Δήμος τους. Mbledhja që mblidheshin për të votuar se si do të funksiononte bashkia e tyre. Είχαν κάποιες λειτουργίες που τις λέγανε δημοκρατικές διαδικασίες. Kishin disa lloj funksionimesh që i quanin shërbesa demokratike. Οι δημότες τώρα αυτοί που συμμετείχαν εκεί λεγότανε πήγαμε στην εκκλησία του Δήμου. Dhe qytetarët që mblidheshin aty thonin se ishim tek kisha e bashkisë. Εκκλησία λοιπόν δεν είναι το κτίριο όπως είναι ο ναός που είπαμε πριν. Pra kisha nuk është ndërtesa, sikur thamë përpara, për tempullin. Αλλά είναι ένας τόπος που γίνεται η σύναξη των πιστών. Por është një vend ku bëhet mbledhja e besimtarëve. Μαζεύονται λοιπόν οι πιστοί στο όνομα του Χριστού και κάνουμε τώρα τις λατρείες κατά το Ευαγγέλιο. Mbledhen pra besimtarët dhe bëjnë adhurimin e tyre sipas Ungjillit. Η πρώτη τώρα αποστολική εκκλησία που διαβάσαμε εδώ Tani kisha e para apostolike që lexuam këtu έκανε 4 πράγματα. bënte 4 gjëra. Το είχαμε διαβάσει αυτό στο προηγούμενο. Ακούγανε το λόγο του Κυρίου.
E kishim lexuar edhe në mësimet e kaluara, pra dëgjonin fjalën e Zotit, Μετά μαζευότανε και τρώγαν όλοι μαζί, είχαν κοινωνία μεταξύ τους. pastaj mblidheshin dhe hanin të gjithë së bashku, kishin bashkësi me njëri tjetrin, Προσευχότανε όλοι μαζί. luteshin së bashku. Θα τα πούμε αυτά σε επόμενα μαθήματα. Άλλο η ατομική προσευχή και άλλο η εκκλησιαστική προσευχή. Do t'i themi këto edhe në mësimet e ardhshme, se tjetër është lutja personale që lutemi vetë dhe lutja në kishë. Στην ατομική προσευχή λες αυτά που θες εσύ στον Κύριο. Είναι προσωπικό στο ταμείο σου. Në lutjen tënde personale, i thua ato që don ti, personalisht ja thua Zotit pra. Η εκκλησιαστική προσευχή είναι κάτι άλλο. Kurse lutja që lutet e gjithë kisha është tjetër gjë. Θα δούμε πώς λειτουργεί, Do ta shohim se si funksionon. αλλά ο στόχος είναι να λειτουργήσουν τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, να λειτουργήσουμε όλοι σαν εκκλησία, σαν σύνολο, σαν σώμα. Por qëllimi është të funksionojnë dhuntit e frymës të shenjtë, të funksionojë e gjitha si trupi i kishës. Είναι λοιπόν άλλο η εκκλησιαστική προσευχή που βλέπουμε στην Κορινθίους ΙΔ κεφάλαιο με τα χαρίσματα. Pra tjetër është lutja që bëhet në kishë, që shohim te kapitulli 14 i letrës së parë të Korintasve, ku funksionojnë dhuntit frymërore. Και άλλο η ατομική προσευχή που είπε ο Κύριος μας, όταν προσεύχεσαι θα λέτε Πάτερ ημών εν της ουρανής, και τους έμαθε πώς να προσεύχονται. Dhe tjetër është lutja personale, sikurse i mësoi Zoti që thot aty ynë që në qiell u shejtëroftë emri yt. Pra lutja personale që bën gjithë secili në dhomën e tij të lutjes. Να δούμε όμως τώρα οι χριστιανοί σε τι χώρο μαζευότανε. Tani të shohim se në çfarë vendi mblidheshin të krishterët. Στην αρχή θα δούμε, πάμε πάλι στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων, να δούμε τι κάνανε στην αρχή. Të shkojmë përsëri tek veprat e apostujve në kapitullin e 2 për të parë se si filluan, pra se si ku mblidheshin. Και διαβάστε από το εδάφιο 41, το είχαμε ξαναδιαβάσει, μέχρι το 45. Nga 41 deri te 45. Po. Dhe ata që pranuan fjalën me gëzim u pagëzuan atë ditë ushtuan rreth 3000 veta. Ata ishin ngulmues në zbatimin e mësimit të Μέχρι το apostujve, τέλος, αδερφέ. në bashkësi, në thyrjen e bukës dhe në lutje. Dhe të gjithëve kishte hyrë druajtja dhe shumë shenja dhe mrekulli besh nga dora e apostujve. Por gjithë ata që besonin rrinin bashkë dhe çdo gjë e kishin të përbashkët. Dhe i shihnin pronat dhe pasuritë dhe u andanin të gjithëve sipas nevojës së çdo njerit. Dhe ngulmonin në një mendje të vetme çdo ditë në tempull, dhe duke e thyer bukën nga shtëpia në shtëpi, merrnin ushqimin me gëzim dhe me thjeshtësi zemre, duke lavdruar Perëndin dhe duke gëzuar simpatinë e gjithë popullit. Dhe Zoti i shtonte kishës çdo ditë ata që ishin shpëtuar. Amin. Εδώ λοιπόν στην αρχή τώρα αυτές οι 3.000 ψυχές δεν έχουν κάποιο δικό τους χώρο, κάποιο εκκλησία, κάποιο ναό, σε ένα χώρο που να προσεύχονται. Këtu këto tre shpirta që u shpëtuan, fillimisht nuk kishin një vend të posaçëm që të mblidheshin, apo një tempull. Γι' αυτό και θα δούμε ότι έκαναν αλλού την συνάθρηση του κηρύγματος. Dhe për këtë arsye do të shohim se tjetër ku mblidheshin kur bëjnë predikimin e fjalës, Και αλλού τη συνάθρηση της Θείας Κοινωνίας και του φαγητού και των προσευχών. dhe tjetër ku mblidheshin për të thyer bukën dhe për të lutur dhe për të patur bashkësi me njëri tjetrin. Προσέχτε εδώ ακριβώς τι έκαναν. Shikoni se çfarë bënin këtu. Λέει ότι αυτές οι 3.000 ψυχές ενέμεναν διδαχή των Αποστόλων, κοινωνία, κλάση του άρτου και προσευχές. Thotë se këto 3.000 shpirtra qëndronin në mësimin e apostujve, në thyrjen e bukës, në lutje dhe në bashkësi me njëri tjetrin. Λέει τώρα στο 46. Thotë tani tek 46. Και κάθε μέρα μένανε στο ιερό. Dhe ngulmonin në një mendje të vetme çdo ditë, thot në tempull, Γιατί εκεί στο ιερό, στο ναό του Σολομώντα, υπήρχε ένας χώρος, φαίνεται μεγάλος, που μαζευόταν, εκεί δίδασκε ο Κυριός μας.
sepse atje tek tempulli i Solomonit me çfarë duket kishte një vend të madh dhe aty i mblidhte Zoti dhe i mësonte. Θα δείτε κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λίγο πριν πάει ο Κύριος μας πέρα του Ιορδάνου, ότι τα αυτά είπε ο Κύριος και έκανε εν το ιερό. Dhe të shohim tek Ungjilli i Gjonit, thot që këto bëri në tempull. Këto tha dhe bëri në tempull. Αυτό σας το λέω γιατί εκεί φαίνεται υπήρχε ένας χώρος που μαζευόταν πάρα πολύ και ακούγανε τη διδασκαλία. Këtë ju a them për të kuptuar se aty ekzistonte një farë vendi i madh aty dhe mblidheshin njerëzit për të dëgjuar mësimin. Θα δούμε τον Κύριο μας μετά το Ήτα και θα σας πω σε ποιο κεφάλι. Θα δείτε ότι ταύτα λέει ελάλησε ο Κύριος εν το ιερό. Dhe thot pra se këto tha Zoti në tempull. Θα το δείτε στο παραδείγματος χάρη στο 22 κεφάλαιο του Ιωάννη, του Λουκά. Do ta shohim për shembull te kapitulli 22 i Lukës. Και διαβάστε το εδάφιο 52 Dhe paragrafi 52 και 53. dhe 53. Pastaj Jezusi u tha krerëve të pritërinjve, krerëve të rojëve të tempullit dhe plejve që kishin ardhur kundër tij, keni dalë. Kjo është, mos gaboj. Po, kapitulli 22 tha. Keni dalë kundër meje me shpata dhe me shkopin si kundër një kusari? Kur unë çdo ditë isha me ju në tempull, ju nuk vu dorë kur mbi mua, por ky është orari juaj dhe pushteti i errësirës. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Κύριος μας τους μίλαγε τόσο καιρό λέει που μίλαγα στο ιερό, γιατί δεν με πιάνατε? Këtu ju thot pra Zoti jon se kaq kohë flisja në tempull dhe pse nuk më kapet atje. Ο Κύριος μας μιλούσε σε ένα τόπο εκεί στο ιερό, φαίνεται μαζευόταν και εκεί μπορούσαν να γίνονται τα κηρύγματα. Pra këtu duket sikur mblidheshin pra tek një vend atje në tempull dhe bënte predikimet e tij. Θα δείτε αυτό βέβαια το λέει και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και σε άλλη ταύτε ελάλησε ο Κύριος εν το ιερό. Θα δείτε ότι μιλούσε, ήταν ο τόπος όπου μαζευόταν ο Κύριος μας και μίλαγε. Dhe tek Ungjilli i Gjonit thotë se këto tha Zoti Jezusi pra në tek tempulli. Pra shohim se si mblidheshin atje pra. Τώρα, στην αρχή λοιπόν οι χριστιανοί μαζευότανε σε εκείνο τον τόπο γιατί ήταν 3.000 ψυχές. Fillimisht pra të krishterët mblidheshin në atë vend sepse ishin bërë 3.000 veta që besuan. Γι' αυτό λέει και κάθε μέρα έμεναν ομοθυμαδών εν το ιερό. Për këtë arsye thotë se çdo ditë rrinin së bashku në tempull. Εκεί λοιπόν σε αυτό το μέρος ο Κύριος μας τους μίλαγε, όπως μίλαγε ο Κύριος μας, μιλάγανε και οι Απόστολοι που έκαναν το κήρυγμα σε εκείνο το μέρος. Në atë vend pra, ashtu sikur se dikur ju fliste Jezusi, kështu flistin dhe pastaj domethënë dishepujt ose apostujt. Έκοβαν όμως των άρτων κατοίκους. Por e thynin bukën shtëpi në shtëpi, domethënë. Δεν μπορούσαν δηλαδή να έχουν εκεί πέρα 3.000 ποτηράκια και ψωμιά να τρώνε κάθε Κυριακή εκεί τον άρτο και τον ίνο και μετά κάθονται να τρώνε και τα φαγητά τους. Nuk mundnin pra që të kishin gjithë secili gotën e tij dhe të hanin bukën, të thyenin bukën dhe të jepnin verën, domethënë 3.000 veta së bashku dhe pastaj hanin ushqimet e tjera që do të hanin. Οι μαθητές είχαν μάθει πώς να συγκροτούν τους αδερφούς ανά 50 και ανά 100. Por dishepujt ishin mësuar se si ti mblidhnin besimtarët nga 50 dhe nga 100 ti ndanin në grupe domethënë. Το είχαν μάθει αυτό γιατί ο Κύριος, θυμάστε, όταν τάει στην αρχή τους 500.000 και μετά 400.000. E kishin mësuar në atë kohën kur Zoti shtoi bukët,
që ushqyen 5.000 veta fillimisht dhe pastaj 4.000 të tjerë. Τους έβαζαν σε σειρά, ένα 50 και ένα 100. Τους έβαζαν σε σειρά και όλοι μαζί παίρνουν τον άρτο και τον ίνο. I vënin pra në grupe, të gjithë së bashku, për në grupe të ndara. Τότε μάλλον τρώγανε τα ψάρια, τώρα εδώ θα παίρνουν τον άρτο και τον ίνο. Të gjithë së bashku merrnin trupin dhe gjakun e Krishtit. Έτσι οι μαθητές του είχαν μάθει αυτό, πώς να συγκροτούν το λαό και να το κάνουν μερίδια. Ishin mësuar pra dishepujt, apostujt, që t'i ndanin dhe t'i ndanin në grupe, domethënë besimtarët. Το πρώτο λοιπόν που έκαναν στην αρχή, μαζευόταν όλοι στο δημόσιο κήρυγμα στο ιερό και μιλάγανε και ακούγανε. Të parën që bënin fillimisht ishte se mblidheshin në tempull dhe dëgjonin predikimin e fjalës. Αλλά την προσευχή, τη Θεία Κοινωνία και τα τραπέζια τους την κάνανε κατοίκους. Por lutjen, thyrjen e bukës dhe bashkësinë me njëri tjetrin e bënin nëpër shtëpi. Οριζόταν οι Απόστολοι και όλοι οι πρεσβύτεροι αναπεντήκονταν 100 και μαζευότανε κατοίκους και έκοβαν λέει των άρτων κατοίκους. Βλέπετε πώς μας το εξηγεί εδώ. Ndaheshin pra apostujt dhe peshkopet dhe ndaheshin duke ndarë besimtarët nga 50, nga 100 dhe thyenin bukën dhe merrnin trupin dhe gjakun e Krishtit. Και μετά καθόταν και τρώγανε κιόλας και κάνανε τα τραπέζια τους, τις αγάπες τους. Dhe pastaj qëndronin dhe hanin ushqimet që ishin për të ngrënë, domethënë për të drekën apo kur hanin. Οι πρώτοι λοιπόν χριστιανοί δεν είχαν ένα συγκεκριμένο ναό όπως έχουμε σήμερα εμείς με τρούλους, με εικονογραφίες μέσα και με λιβανιστήρια και με τέτοια. Δεν είχαν τέτοια πράγματα οι χριστιανοί. Të krishterët e para atëherë pra nuk kishin ato tempujt sikur i kanë me atë kupolën lart e me buste, me figura sikur i bëjnë edhe sot. Και παραλαμβάνω, άλλο πράγμα εκκλησία και άλλο πράγμα ναός. Pra e përsëris se tjetër është tempulli dhe tjetër është kisha e Krishtit. Τώρα, εκεί που μαζεύονται τώρα τα παιδιά του Κυρίου, εκεί ακριβώς ο τόπος αυτός λέγεται και ο τόπος εκκλησία, γιατί εκεί μαζεύονται τα παιδιά του Κυρίου. Tani, aty ku mblidhen bijtë e Perëndis, burra dhe gra dhe fëmijë që mblidhen, aty quhet vendi pra që mund të quhet kish. Στην Κόρινθο όμως, που δεν είχαν ακόμα αυξηθεί οι αδερφοί, είχε κάνει το σπίτι του εκκλησία στην αρχή ο Ακύλας και η Πρίσκυλα. Në Korinth, që nuk ishin mbledhur akoma besimtarë shumë, kishin bërë shtëpinë e tyre kish, Akila dhe Priskila. Θα το δείτε και πιο πίσω, Dhe kjo duket të dhe më vonë, όταν στέλνει μια επιστολή στον Φιλίμωνα ο Παύλος, kur dërgon një letër apostulli Paul Filimonit, θα μας πει ο Παύλος ότι, θα μας πει εκεί ότι χαιρετίσματα λέει στο Φιλίμωνα, na thot aty duke përshëndetur pra përshëndet την Filimonit, Αμφία την αγαπητή Amfin και στην κατοίκον τους εκκλησία. dhe kishën që ishte në shtëpinë e tyre. Βλέπετε πώς ήταν στην αρχή. Ξεκινάνε λοιπόν οι πιστοί σε ένα τόπο, στην αρχή, που σε ένα σπίτι, γιατί δεν έχουν και λεφτά, και σιγά σιγά συγκροτούνται σε εκκλησία. Dhe kështu pra vazhdojnë të krishterët. Fillimisht mblidhen në një shtëpi dhe pastaj duke u shtuar, duke u mbledhur së bashku, ndërtojnë edhe kishën. Αργότερα, όταν ήθελαν να έχουν μεγαλύτερο χώρο, αυτό το χώρο το νίκιαζαν. Më vonë, kur donin të kishin një vend pak më të shumët, vendin e merrin me qira. Θα δείτε τον Παύλο όταν πήγε στην Έφεσο, μπορείτε να το βρείτε. Shohim pale që Νίκιασε λέει ένα σχολείο κάποιου ανθρώπου που λεγόταν Τύραννος. kur shkoj Pali në Efes, do të shohim se si mori me qira shkollën e një njeriu që quhej Tiran. Για βρείτε το αυτό, να το δείτε, γιατί θέλω να το σημειώσω αυτό το εδάφιο. Dua ta gjem këtë paragraf që ta shënojmë, thot.
Έμεινε, λέει, εκεί ο Παύλος 2 χρόνια Qëndroi, thot Pali, atje 2 vjet, θα σου πω που το λέει. στους Εφεσίους ήταν, αδελφέ. Μισό λεπτό να δω. Νομίζω ήταν στην Έφεσο. Θα σας πω όμως τώρα αμέσως. Το βρίσκω. Δεν το βρίσκω. Πάμε να διαβάσουμε ώσπου να το βρω στο τελευταίο κεφάλαιο των πράξεων κάτι άλλο. Të shkruajmë deri ke ta gjej, thot. E lexojmë tek kapitulli i fundit i Veprave të Apostujve. Και θα δείτε εδώ στα τελευταία εδάφια, λέει, θα διαβάσετε το 30 και το 31, τα τελευταία εδάφια στις πράξεις των Αποστόλων. Janë 2 paragrafet e fundit tek Veprat e Apostujve, 30 dhe 31. Dhe Pali ndej një plot 2 vjet në shtëpinë që kishte marrë me qira dhe priste të gjithë ata që vinin tek ai, duke predikuar mbretërinë e Perëndisë dhe duke mësuar gjërat e Zotit Jezu Krisht me shumë liri dhe pandalim. Βλέπετε εδώ τώρα πώς το λέει. Εδώ πέρα μας λέει ότι ο Παύλος έμεινε στη Ρώμη, λέει, 2 χρόνια σε κάποια μισθωτή οικία. Δηλαδή είχε νοικιάσει ένα χώρο και κήρυτε εκεί το λόγο του Κυρίου. Këtu shohim se si apostulli Pali në Itali qëndronte në një shtëpi të marrë me qira për 2 vjet që qëndroi aty dhe predikonte fjalën nga aty. Εκεί δεχόταν τους αδελφούς και τους μίλαγε το λόγο του Κυρίου, λέει, χωρίς να... Δηλαδή δεν πήγαινε σε κάποιο τόπο ώστε να τον ελέγχει κανένας. Ο ίδιος την νίκησε για να κάνει αυτό κομμάτι και να λέει εκείνα τα οποία έπρεπε χωρίς να δυσκολεύεται. Ai vetë pra e mori atë shtëpi me qira në mënyrë që të mund të fliste lirishëm përpara vëllezërve që vinin dhe vizitonin. Το άλλο που σας είπα είναι πράξεις 19. Tjetra që ju thash, është tek Veprat e Apostujve të kapitullit 19 και το εδάφιο 9. Για διαβάστε το. Paragrafi 9. 19 tek Veprat. Por duke qenë se disa ngurtësoheshin dhe nuk besonin dhe flisin keq për udhën përpara turmës, ai u shkëput prej tyre, i ndau dishepujt dhe vazhdoi të diskutojë çdo ditë në shkollën e një farë Tirane. Εδώ λοιπόν πήγε σε κάποιο σχολείο, ήταν ένα χώρος που μαζευόταν, μπορούσε να μαζευτούν πολλά άτομα και το νοικιασε και αυτό ο Παύλος. Këtu shkoj tek një vend, tek një shkollë, pra nga që ishte vend, kishte ambiente të mëdha dhe mund të mblidheshin shumë njerëz. Και εδώ πέρα 2 ολόκληρα χρόνια δίδαξε. Dhe këtu 2 vjet mësoi, domethënë predikoi fjalën. Στη Ρώμη νίκιασε ένα σπίτι, θα είχε φέρει μεγάλο χώρο και εκεί τους κήρυτε το λόγο του Κυρίου. Kurse në Rom përsëri mori një shtëpi me qira, duket sikur kishte vend ose ambiente të mjaftueshme sa të mund të predikonte fjalën e Zotit. Βεβαίως όσο οι χριστιανοί αυξάνουν, μπορεί δεν απαγορεύεται να φτιάξουν ένα δικό τους χώρο ή να νοικιάσουν ή να φτιάξουν ένα δικό τους χώρο ώστε να συναχρίζονται. Patjetër që kur të krishterët shumohen ose shtohen në numër, mundën të marrin një vend me qira apo të ndërtojnë qoftë mundur edhe vetë. Τώρα λοιπόν η εκκλησία είναι το σύνολο των πιστών που μαζεύεται για να κάνει τις λατρείες. Pra kisha është mbledhja e besimtarëve të mblidhen për të bërë adhurimet e tyre. Ταυτόχρονα όμως λέμε και το χώρο που μαζευόμαστε. Dhe njëkohësisht quajmë edhe vendin në të cilin mblidhemi. Λέμε πάμε στην εκκλησία, τι εννοούμε? Dhe kur themi shkojmë në kishë, çfarë kuptojmë? Στον τόπο που θα γίνει η συνάθρηση να κάνουμε τις λατρείες μας. Kuptojmë vendin ku do të mblidhemi
për të bërë adhurimin tonë. Όταν φύγουμε από αυτόν τον τόπο, μετά μπορεί αυτό να γίνει μπαρ. Kur të ikim nga ai vend mund të përdoret për një tjetër funksion. Ή να ήταν πριν μπαρ και τώρα το νοικιάσαμε εμείς. Mund të jetë edhe bar, domethënë, mund të ishte përpara, tani e morëm me qira dhe e bëm kish. Δεν έχει σημασία τι ήταν ο χώρος, Pra nuk ka rëndësi se çfarë ishte vendi përpara, ούτε τι θα γίνει μετά. apo se çfarë do të bëhet pasi të ikim ne. Σημασία έχει την ώρα που μαζεύονται τα παιδιά του Κυρίου σε αυτό το χώρο, λέγεται Εκκλησία του Χριστού. Rëndësi ka që në orën që mblidhen bitë e Perëndis për ta adhuruar Zotin, quhet Kishë e Krishtit. Πιστεύω ότι είπαμε αρκετά σε αυτό, να καταλάβουμε ότι εμείς ναός είναι το σώμα μας και εκκλησία είναι η σύναξη των πιστών. Besoj se tha mjaftueshëm për të kuptuar se tempulli është vendi ku adhurohet një Zot, kurse kish quhet vendi ku adhurohet Perëndia dhe tempulli sot është trupi jon. Όταν λέμε τώρα ότι προσθέθηκαν στην εκκλησία 3.000 ψυχές, να δούμε πού προστίθενται αυτές, στο σώμα που είναι η εκκλησία. Kur të themi se i ushtuan kishes 3.000 shpirtra, do të thotë u shtuan ose u vendosen ose u bën pjesëtar të kishës së Krishtit. Πάμε στην 1η Κορινθίους επιστολή στο 12 κεφάλαιο. Shkojmë tek letra e parë e Korintasve në kapitullin e 12 Και θα διαβάσουμε 1η Κορινθίους λοιπόν, 12 κεφάλαιο. Και διαβάστε να δείτε το εδάφιο 12 και 13. Και το 12 μέχρι το 15. Από το 12 μέχρι το 15. Lexojmë atëherë te kapitulli 12 e 1 Korinthasve, rreshti 12, 13 dhe 14. Sepse ashtu si trupi është një, por ka shumë gjymtyr, dhe të gjitha gjymtyrët të njëjtin trup, megjithëse janë shumë, formojnë një trup të vetëm, kështu është edhe Krishti. Sepse të gjithë ne jemi pagëzuar në një frymë të vetëm në të njëjtin trup, qofshin hebrenj apo grek, qofshin sklever apo të liruar, dhe të gjithë jemi ujitur me të njëjtën frymë, sepse dhe trupi nuk është një gjymtyrë vetme, por shumë. Εμείς λοιπόν τώρα όλοι μαζί η Εκκλησία του Χριστού είναι το σώμα του Χριστού. Ne tani të gjithë së bashku jemi kisha e Krishtit. Θα μας εξηγήσει εδώ τώρα ότι όπως το σώμα έχει πολλά μέλη, το μάτι, το χέρι, τη μύτη, το στόμα, το αυτί. Më falni, jo kisha e Krishtit, por trupi i Krishtit. Dhe na shpjegon këtu se trupi ka sy, vesh, hund, gojë, këmbë. Έτσι και η Εκκλησία έχει πολλά μέλη, αλλά είμαστε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού. Kështu dhe kisha ka shumë pjesë, por jemi të gjithë trup i Krishtit. Διαβάστηκε στο ίδιο κεφάλαιο και το 27 εδάφιο. Lexojmë tek i njëjti kapitull edhe paragrafi 27. Dhe ju jeni trupi i Krishtit dhe gjymtyrët e tij veç e veç. Εμείς λοιπόν είμαστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Ne jemi pra trupi i Krishtit dhe gjymtyrët veç e veç, gjymtyrët të tij. Άρα λοιπόν όταν λέμε προσετέθησαν, πού προσθέθηκαν? Στο σώμα του Χριστού. Pra kur themi se u shtuan, ku u vun ato, ku u shtuan? Në Τα trupin μέλη δηλαδή που βαπτίζονται προστίθεται στο σώμα του Χριστού. Pjesëtarët pra që pagzohen, i shtohen trupit të Krishtit. Θα το δούμε αυτό και στην Εφεσίους επιστολή που θα πει ότι ο Χριστός είναι η κεφαλή και η Εκκλησία είναι το σώμα του. Dhe do ta shohim këtë edhe tek Efesianët, se si Krishti është kreu dhe kisha është trupi. Όταν λοιπόν λέμε προσθέθηκαν στο σώμα, το οποίο το σώμα τώρα συγκροτείται σε εκκλησία. Δεν είναι ο καθένας ό,τι θέλει πια από εδώ και πέρα. Kur themi tani se ju shtuan kishën,
do të thotë si ushtuan trupit të Krishtit dhe nuk mund të bëjë gjithë secili të mblidhet veç mas. Δηλαδή στο σώμα δεν κάνει ό,τι θέλει το χέρι, το πόδι, το αυτί, το μάτι. Do më thënë, në një trup nuk bën çfarë të doje syri, dora, veshja apo gjymtyra gjithë secila mbete. Την εντολή το τι θα κάνει το κάθε μέλος του σώματος τη δίνει το κεφάλι που είναι ο Χριστός. Por urdhrin që çfarë veprimi do të bëjë çdo gjymtyrë e trupit e jep koka, e jep kreu, domethënë e jep Krishtin në kish. Να ξέρετε ότι εάν δεν δώσει εντολή ο εγκέφαλος δεν μπορεί να κουνήσει ούτε το χέρι ούτε το πόδι, τίποτα. Σε κάθε κίνηση δίνει κάποια εντολή ο εγκέφαλος. Dhe të dini se në çdo lëvizje që bën gjymtyra e trupit merr urdhër nga koka, nga memoria e njeriu. Έτσι και σε εμάς σήμερα ο Κύριος μας δίνει την εντολή τι να κάνουμε και πώς να συγκροτηθούμε σε σώμα. Kështu edhe ne sot, Zoti është ai që na jep urdhër se çfarë të bëjmë dhe se si të mblidhemi si trup. Δεν υπάρχει λοιπόν εκκλησία που να είναι χωριστά ο ένας από τον άλλο. Nuk ka pra kish që të mund të jetë njëri ndar prej tjetrit. Εκκλησία όπως βλέπουμε εδώ είναι η σύναξη. Kisha sikur shohim këtu është bashkësia, mbledhja. Η σύναξη που μαζευόμαστε σε σώμα. Mbledhja pra që mblidhemi në një trup. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Lavdi emrit të Zotit. Τώρα κι άλλα έχω να πω, αλλά η ώρα μας πέρασε. Θα συνεχίσουμε όμως το επόμενο, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα η Εκκλησία, να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Kam shumë për të thënë për këtë temë, por kaloi ora tani, por do të vazhdojmë të themi sepse është një temë shumë e rëndësishme. Μαζεύεται λοιπόν από αυτούς που στέλνει ο Κύριος. Kisha pra mblidhet nga ato të cilët i dërgon Zoti και κάνει κάποιες λειτουργίες. Dhe bën disa funksione. Οι λειτουργίες που κάνει 4 και μόνο 4. Funksionet që bën, më thënë janë 4 dhe vetëm 4. Δεν έχουμε άλλες λειτουργίες εμείς, ούτε θυμιάζουμε, ούτε ράσα φοράμε. Είμαστε εκκλησία του Χριστού, δεν είμαστε Ιουδαίοι. Nuk funksionojmë ndryshe, as nuk marrim tymçe për të bërë tym, as nuk veshim ato rrobat e gjata që kanë prej ftrinjt. Αυτή τη μαυρίλα που βλέπετε στα ρούχα τους πάνω και όλα αυτά, δεν τα λέει πουθενά ο λόγος του Κυρίου. Ato rrobat e zeza që veshin mbi trupin e tyre, ato që bëjnë funksionin e kishës, nuk i thot as kërkund fjala Perëndis. Ο λόγος του Κυρίου μας εξηγεί πώς συγκροτήθηκε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Fjala e Zotit na shpjegon dhe na thot se si u mblodh kisha e parë apostolike. Amin. Amen.